I think that is the problem. No mugusi tubwate no mugaka and all along abagusi ba minto atogoteba ngo mugaka agututumika utambuka no genda baka mashinani bandu boni gamba njitipatie yese ngenjo y'ibintu bingabo nebyo ntu ataka gutwara bombocu katika birima na ndo mugusi na twara bombocu na no mugaka Raila sana ukagera baka bandu baka motel wanta sababu yagerege ndegiye kaba because njuma I don't hide egendo kiagera ni linga ekero amabaga ajita chita kaswa prod best akaigwa mangana amabaga yobo CS ekeraigwa iga chita akagenda akaira amabaga so bamange compared n'abantu bali basabira se party ya ODM batakire konyara the likes of Timothy Busire n'abagusimba batakire nangandu batu minister bomo yini Nyamira whereby Timothy Busire nangana ari mu minister lakini bono tenyare kaneti omugaka ke mukibintu yonse byaka twigirira ria mahate akalina jokuru mahate cost akalina na no paranya akamwanere so kuru western lakini yeka tukuri no mugusi actually anda tebenga ne influence mu governor ne yaga tukanyara no PS ne yaga tukanyara no PS obutwanyorete lakini mugaka otumbiri because ibintu bingi birabyo totebeke maana nkiringa ki ekerege ndiki yage gocha mugaka